muri Djibouti abatabazi barimo barashaka abantu bakekwa kuburirwa irengero babarirwa muri mirongo nyuma yuko ishami mpuzamahanga rishinzwe abimukira ritangarije ko abagurisha abantu bababwiye koga mu nyanja. Ejo kuwa kabiri muri Nigeria abaturage bitabiriye imyigaragambyo yo kwamagana ubukene n'ikibazo cy'ubukungu bwahungabanye. Iyi myigaragambyo itaritabiriwe cyane nk'uko byari byitezwe yabaye mu gihe igihugu cyarimo kwizihiza ubwigenge. Abadepite bo muri Kenya batangije ikirego cyo gukuraho icyizere kuri vice perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua ushinjwa kubangamira gahunda za leta, kurya ruswa n'ibindi birego. Gahunda yo gutuza impunzi muri Amerika zihunga itegeko rivugwa ko ribangamira abatinganyi muri Kameruni harimo uwitwa Cabrel Ngounou w'imyaka 19 kuri ubu wiga California. Uyu avuga ko yashoboraga gufungwa cyangwa akicirwa mu gihugu cy'amavuko. Turangiriza muri Cote d'Ivoire aho nyuma y'imyaka ine habaye igitero cy'abajihadiste cyahitanye abantu. Ubu umujyi wa Kaforo uri kurwanya ibikorwa byo kwinjiza abarwanyi mu gisirikare bavuga ko bari gukemura ibibazo by'ubukene n'ubushomeri mu rubyiruko.